Chamanikab Jehova, kongoi eng betutab rani nekakituye asikinetkei lesson. Eng lesson nekokitou, kimite lesson nebo 12 eng kitabutab Efesoik. Ako noto nebo rani kemeche keng'alale akobo kurset nebo ketonon. Ko kasom kesa asikobit ketou. Jehova kwandanyo kitorori kaineng'ung betutab rani. Kongoi amu kaikonech kamuget keng'etye anan ko kakong'etyo eng biik alake chekemite kibagenge. Kongoi Jehova eng wikini amu inyendet nekindoi taing'ung kiy age tugul. Indoiwech kinetigei lesson. Inetech konech tamirmiriet netilil asikokwenyech akokonech naet ne noto bunu kipsengwet. Chekose it anan ko cheibe it ak chemwoitoi kobortoi kalyeng'ung. Jehova ninye nekitorori kaineng'ung kiy age tugul. Kimwoe kongoi ak kitesyi chebunu bororieng'ung kainetab Jesu ne etindenyo. Amen. Amen. Kongoi mising eng yutok kemito kiboitinik che chotok abwoti ale konai kainaikwak. Ako kemite tugul keng'olole lesson nitok ko amache akochi Arap Maru sikomwoiwechgei akomwoiwech kole lesson nenyi ko miano. Chamgei tugul chamanikab Jehova, kainaikchu ko Arap Maru, aneti betutab oeng Jumatatu notok nemwoe kolen kenyoru kimnatet eng Kristo. Kongoi ngobirok Jehova. Kongoi ko nerubei ko Pastor Arap Ng'etich. Chamanikab Jehova ngakata kokeny eng kainetab Jesu ale chamgei. Arube Arap Maru eng kanetisiet aibe kebeberta nebo kwoeng kasi neng'olole luget neo eng baronokab Paulo. Ak ang'olole kora betut nerubei notok ko somok kasi neng'olole ketonon eng lugosiek chebo kenyisiek chekikosirto. Kongoi. Kongoi mising. Korubei Pastor Nyalile. Koi ami betut nebo akotok tugul eng kainetab Jesu ale chamgei. Akote otokotin kanetisienyu ami betut nebo komut kasi anan betut nebo mut ak nebo lo. Nemwoe akobo kabeletabgei nebo kimnatosiek chebo yaitiet. Otokotin. Kongoi mising. Kongoi mising. Ko asome ale kemi kibagenge. Ngot itinye lesson ko siyat lesson sisub keng'ololi tugul ako siteshi isoman mising amu kitinye amu nwokindab sait ketinye barakut nekikonin asikobit itestai inetkei. Ara kongoi mising. Netai ameche kesoman kitabut nebo Efesoik 6 koite 10 akoi 20. Ako achek tugul mwalimuinik kotinye yoto. Nguno akot keng'ololi akoi iker ile kot kitinyegei. Lakini kibunu kimoswek cheterchin ako kito agenge ne koboru Jeiso ing yutok. Ako king'ololi ng'alek chekimwoe Paulo komwochin biikab Efesoik. Ang wikit konye kokimi lesson nekolen kebendate kasetab it netoror mising eng notok eng nekonyitigei Kristo. Kikibendate ang yurani kakile ketonon. Ngekurso kele ketonon abwoti ole kinye kicham kekurte sirimbit. Ko kakikut sirimbit kele meche kende menderet kwa barak. Ko chi tugul nekawendi kotononi. Kotonon amune sikotonon amu konyiti notok. Tos kou notok ngomi luget ko tos itonon kou ne? Ko yu ko ngiro lesson akot nebo rani kotindoi pichait neiboru chito nekatonon akot mi karik chemeche kolach chebo luget. Ko noto nemeche sikinetkei ketonon.
ako siwe iwendote ko ngalen abwat ako lakwet nemingin kokotonon sikotonon lakwet sikowendot lakwet koyoche kotonon kora ngomatonon lakwet komawendoti kokuikuiyoti ko ameche sikiro yoto ko lesson noto anyun eng ebesoek lo koite 10 akoi 20 kolen nebo let anyun koeku chekimen eng kiptaiyat eng kimnatetab kamukenyi olach karikab luget komugul chebo Jehova sikobit omuch okirinde keberberishosiekab oindet aikas amu mabo kabelenyo boke borto anan korotik akobo laitornatosiek ak kimnatosiek eng baunikab ng'onyuni chebo mesundeito eng lugosiekab tamirmirik chebo yaitiet eng komoswekab kipsengwet noto anyun onam karikab luget komugul chebo Jehova sikobit omuch okirinde eng betut neya ak ye kaoyai tugul otononse anyun ko kaokirmin suwenutikwok eng imanit aikas okirmin suweng'wong eng imanit ak kaolach karnetab teget kaotuch tegetwong nebo imanda ako kaorotyi kelyekwok bekchinet nebo logoiwek chemiach chebo kalyet akonam koboto chun tugul long'etab kayanet omuchi omise kipchabonik tugul chebo maat chebo inendet neya akonam kutwetab yetunet ak rotwetab chok nebo tamirmiriet noto ng'oliotab Jehova osa betusiek tugul eng tamirmiriet koboto saet tugul ak kaikaet ak oripsei eng noto eng kakiletab kei tugul ak kakaikaet akobo tugul chetililen akobo ane sikobit kekono twekunet ayat kutinyu abarta eng nyikanatet ung'otiet nebo logoiwek chemiach amu tononjinindet nebo noto eng sirimwek sikobit ang'alal eng choto eng nyikanatet kou ye nyolu amwa. Kamwa Paulo eng yu ng'alek che echen atya koborwech eng yoto anyun kole nebo let anyun kito ong'alal kole chito nebo let anyun kokamwa Paulo akine kokimit kole kito nebo let anyun kokolen matoutye nito as kokaiborwech eng yu lesson anan ko kimitei eng kitabutab kirwokik nebo 2 koite 6 koite 15 ko otwogindetab chito is neo kokale kimanda konyeker kole kolech tia biik chetinye karik chekakomutech yutoyu kokilech Elijah otwogindetab Jehova kolech meiweishe chang chemi kimasta nenyonet kokimwoe kuiyo chichi kole kamwaita ano chang chemiono ngokikoskong kole iskomamite lakini kokimut Elijah kole konyo konekityi ako kisachi Jehova kolech yotyi konyekchi asikobit koro kokiibutyo temenik chekimite abwoti koker
koker kale kitonondos chekitinye yani ki betusiek choto ko kikibune ngabwati ale ko kikibune baraisisiek, kitinye kale kilaldos mastinwek karik chekitindoi. Rani ngeker boriet kekere ko karisiek cho ikere kakile kimwoitoi ano karisiek cheechen chebendi luget. Ko ki betusiek choto ko kiuen ko abwoti ale eng noto ko kimnatetab Jehova. Eng achek kot ketindoi boriet, itinye boriet nebo lakwet newendi sukul neilen anyorchini ano school fees. Itinye boriet ne ngilen iru kemboi komaruokse. Ko boriet netya neimuchi ile hae netya kokergei ak notok nekiboitiondo nekimakokere. Ko kangyu kakiborwech kele Jehova komuchi, inendet neimuchi tugul choto. Mamitei netemene Jehova, ki age tugul komuchi. Ko kale yoto oegu chekimen eng Kiptayat. Ko so kimekitu, makoi ikimitu eng tuguchu tugul kobate ikimitu eng Kiptayat. Ko Kiptayat ko kolya kong'ololse. Ko ngeker eng lagokab Israel ko kibendi komang'u Egypt. Kakondochi Moses ipkoit komi oret kobendi. Ko kilya kingokuskong ko kakoker Farao kole kakamete iman bichu ako icheket chekotwokik kocheng baraisisiek ak biik cheechen chekaon kenam. Ko kingokuskong lagokab Israel koker kole kakebek eng yuto akinye. Ko kilechi kong'ololchi Moses kolechi otononse ak oker Kiptayat amu manenyonet boriet nemite tai akobo Jehova. Ako kilech otestai. Angot ndewendi chito nemutyo akitestai ak Jehova akimwochini Jehova, akot nda ilaboti ak Jehova kobate itesetai akikere tai komauen. Ko nguno eng yu Jumambili ko keborwech Paulo yani ng'alaletab kirwoket en kilele boriet. Ngeng'ololi boriet ko making'ololi ng'alek che rahisi, ng'ololi ng'alek cheuen chekakakas eng kangesoman eng yo kole sinyoru kimnotet. Ko eng yu ko kalech Paulo lagokab Israel okimitu akolya oker Kiptayat. Kale amune sikong'et yani keyai kou noto amu makimuchi kiy age tugul eng boriet makoi amuch. Okimekitu olen kikenyor boriet amu ngot emotinwek chechang kotindoi kolen kikokonor yani tuguk chetindoi ammunition chechwaget cheimuchi konem, cheimuchi kowir dunia ni. Ngikas betut age kelen president nebo North Korea kole amuchi awir koit ole in America. Kolen amuchi awir koit olo. Lakini tugul mamite nesire Kiptayat Jehova neingen. Ko eng yutoyu ko kakile yani ngebendate Jehova, ngoek Jehova nekakonech kamuget. Ko kamache keng'alal eng kurgotik tutikin cheiborwech amune sikeyai kou notok amu king'ololchi Paulo kong'ololwech. Ako ngeker akot eng kitabutab Joshua koleweni boisiet nekoibe nebo Musa, ikere kora ang yoto kelechi tos maane nekiang'atin kimitu akinyikanitu mising ameiywei anan itoptopen amu ni ko Jehova kamuktaindeng'ung koboten eng ui tugul ole iwendi. Akot ngiwendi yoiwendi Sanda anan iwendi kanisa anan ilonye ndegeit iwendi emet age ko ikimitu eng Kiptayat amu mite oret
mi boriet nekitoi eng kipsengwet ako mitei yun. Ndaking'ang'wech konyekchok sikiro ku kiboitiondono kekere kele kao ko ikimitu eng Kiptayat komeche inai eng ng'alekab Jehova isir eng muguleldong'ung. Ngesoman kitabutab Samuel nebo tai 17:43 kong'ololjin eng yu Daudi kolen asikobit tuiyoni tugul ak kole masarune chi Jehova rotwetab chok ak ng'watit amu luget Jehova ak indoen akondoi eunekchok. Ko yu kokibortos Daudi ak Goliath kobendi boriet kokalech yani ongebe tai amu Jehova neimuchi borioni ma eng achek akomuchi Jehova kiy age tugul akot akweket komuchi kwo akoi kondaiwech eunekchok ikere ile kiy age tugul nenyigis kiy neimin ko Jehova nelyonen nebo boriet neimuchi choto tugul. Jeremiah 32:23 kolen kero a Jehova kamuktaindetab biik tugul. Tos mi kiy age tugul netemeno? Temene Jehova? Matemene Jehova eng kiy age tugul nekabit eng kit neui eng gaa anan ko sukul anan ko kanisa keng'ololi ng'alekab kepchei kiboitinik anan ko kiy age tugul. Agere akot pastor eng yu karon kakimite kechobe ketebi ng'ony eng yo. Agere kocheng'e ole tebe amu kalil asista eng kimasi, kolil tait eng kimasi. Akabwat alechigei ngobo Jehova nitoni. Ako kasa kidogo konyo chito eng yo nekamong eng yo kotoret pastor sikobit kotebe ole katebe ole mi amu mi pastor eng toondon. Ko kemwochini Jehova amu keterterwech noto kora amu kakiker eng yu karon. Ko ngeba nebo Romanik, kitabutab Romanik 8:37 akoi 38 imuchi itesetai yoto. Koborwech kora eng yoto kole Jehova komuchi amu kale amu angen komie ale maimuchi kobesiech meet anan sobonda anan malaikaishek anan baunatoshek anan tuguk tugul chebwone anan yani kimnatoshek. Mami kiy age tugul anan tororindo anan kiy age tugul chekikiyai anan eng chomietab Jehova eng Kristo kobate kityo noto Jesu Kristo Kiptayandenyo. Ko cham asire akot eng kitabutab Romanik 8:28 kolen akingen kele eng ichek chechome Jehova kotuitos tuguk tugul sikobois koreu chemiach eng ichek chekikikur kou makenyi. Amu kekere kele imuchi komite tuguk cheileni kamiano Jehova sikwayak kouni, kamiano Jehova asikwai chenyikisen kouni, kamiano Jehova sikometo lakwenyu kosirto, kamiano Jehova sikometo mama nenyu kosirto, kamiano Jehova sikobut karit kotkobek biik chetechu. Ko kale Jehova ma Jehova nekiyoe choto koyaakitu. Lakini akot kora ngap saisike komakimuchi keker, lakini eng let keker let kole ko ibwoti ile Jehova nekiyai mieindanyi sikomi yekimite. Angot ko iwendi eng oret akiker kito nekauit, ibwat kito agenge nekikwaun Jehova koun mieindo. Ko kongoi mising abwoti ale chang tuguchu chebo boriet chemite, lakini ibwat ile Jehova nekimuchi ketonone akiwendote eng kimnatenyi. Atoche ara Maro sikotestai yoto. Kongoi Lilian eng kanetisiet nekaikonech iborwech akobo luget nekimitei, luget neo. Kitabut nebo Efesoek
kobo kongut kitabuni amu in kibarwech kongete kakitau ko kibarwech sarunet nekikinyoru eng mieindo kobun Jesu Kristo nekikonech Jehova kobun Jesu ko kingakenyoru sarunani ko kotech kobor kanisetab Jehova konyolunot koek kit agenge kwai kokon kabarunet nebo borto ak kebeberwek chebo borto chenamegei koyoe kasit agenge nebo kamanutiet nebo borto kokon kole yae chi kebeber age tugul asikobit ketechkei ko ki bortoab Kristo yeityo kotestai kora kitabut nebo Efesoek kobor kapchi koek kapchi netechei kora bortoab Kristo ne kaniset kokon ole teptoi kapchi ako kokon kotetkei ak tutuiet nebo kipsengwet asikobit koek biikab Jehova yeutotin cheibortoi logoiwek chemechen ak koitu ole bendoti kotestai kora kobor eng rani koyaech kekwas kebe luget kekwas karik chebo luget eng kasari yewendi kekesunoti koyaech kekwas karik kololach karik chebo luget amu kimi luget makimitei eng talbisto kimi eng luget ako lugoni ko luget nebo borto amabo korotik makiname rotwetab chok amakiname ngotit asiketorgei kebargei bo kwongut amu kora ngalale luget nebo kalyet lakini kit agenge nebo neo kokale olach karik akotononse lesson nebo kwen kasi nebo Jumatatu sore nekibendi kinetigei komwoe kolen yekitononosi konyolu kenyoru kimnatet eng Kristo ka chito netononi ko ngiwesinye itononi amemenye kimnon ngitononi imeche kimnatet nebo ne ngoto ka menye boisho chi netononi eng sanda komandoi komeche kimnatet nebo ne amami mbar so lakini ni ko kwongut amu kole tonon ak kimnatet nebo ngo nebo Kristo imeche itene kimnatoni keker kele kakatononet ngalali eng yu komatononet nebo talbisto matononet nebo kitakur lakini mi kakuyet nebo tononani tononet nebo kedefendan anan kilene kedefendan akwek kekirinda nebo kekirinde bunyot kerib eneo nenyo kerib imanda nemitei keker kebe tai eng logoiwek chemechen ak ketonone lumeiwek chekilum eng sirutik chetililen ko kikoyonik chekiyoni kobo Jeiso kale maninyolu koni bo Jehova luget ko ye bo Jehova luget ko ine nemitei tai eng luget kuye kakomwoe cheboitiono nakikure lelian kolejech bo Jehova lugoni eng Efesoek 6 koitini ko 10 akoi 20 ko kakile lelian kiketyinigei lakini kimeche kebe kityo nwokindo eng betut nito bo aeng kele nebo let anyone koite 10 oeku chekimen eng kiptaiyat ak eng kimnatetab kamugenyi kekas kale oeku chekimen eng kiptaiyat nengalale eng yu ko Jeiso Kristo kale oeku chekimen eng kiptaiyat ak eng kimnatetab kamugenyi konech Jeiso kimnatet nebo banda nebo lugoni kale olach karitab luget komugul chebo Jehova sikomuch okirinde kaberberisiek aboinde mabo kabelenyo bo gei nebo borto ak korotik akobo lugosiekab tamirmirik chebo yaitiet notok anyon olach karikab luget komugul ak oyai otononse ameche kiro kitabutab Komong'u 17 koitenyi ko 17 koitenyi ko 11 komwoe ng'olyondoni akobo Musa atindiotab Musa kinetegei Musa eng yu sikero kito nemi lesson eng betutab rani kale kibwa anyun Amalekik nyokobargei ak Israel eng Refidim akilenji Musa Joshua lewenwech biik akobe obargei ak Amalekik obargei ak Amalekik ak biik chekailewen awendi atononi mutai eng tulwet barak atinge siaritab kamuktaindet eunyu kiyai anyun Joshua kou ye kikamwochi Musa akibargei ak Amalekik akitokosta anyun Musa tulwet barak ak Aaron ak Hur ak yekingonamchi Musa barak eunyi koterteris Israel ak kingotu eut koterteris Amalekik ako kinyikisitu eunekab Musa kinam anyun koita
agonde ole tebe soko tebe ak kinam aron akur eunek ki kotononso kitonone age komasi aga komasi kotonondo so kitonondo se eunek ki kuna tag agoy kororok tasis giterter Joshua amalagi ak pik en rotogabcho agilenji Jehova Musa sirchi ngaleju pugoy sugay ga bwatat luget nigi wo Joshua koleji Musa kole gile Joshua Musa Joshua wich obarge amalagi agawendi tulot parak asoka bi anamji sharita tayatu nyu ak ye luget kiwa Musa al kotono nang tulot parak agi bende ur ak agina karon agogalle ki nde unak ki parak Musa agi ngonde unak ki parak ko teris lo gab Israeli ko gingo ko kan Musa agonde unak ki ngoni ki ter lo gab Israeli ko teris samalagi ko ya kenam ji getoret Musa amu ga nget ko ya getoret kenam ji unak ki aroni aku asoga bit ko si ka ter lo gab Israeli ko ginam ji unak ki parak ke gitinda ko ita getegela ko ita so ko babara unak suma maregi ngon asoga bit ko bit teris ko ignam ji aw burakta sista hawgi teris Joshua amu wona ga Musa jami tabarak ki pokpo mut ngal yantan ya muin ki ngo be wona ga Musa barak kone ne ya ko barune ni tok ni barwet kole ki mo ko bo lugono la ga Israeli ki Jehova ni ge luget en gijega amu ngo be wona gi ngon ki terter ko ngam ko be wona barak ko teris egna tag ko kibaru kinna tetab Jehova negi mitay ko elugete nende kwa niaba ana naga talaga Israeli au giterteris Joshua amugi na tetab Jehova egni tagi ko gitane gure jagi jek ngasare gele jine ola kari gabluget laganes ma ola kari go le ngom buget o ngetin o la sune gari ka ola kari gabluget agone ole manungom lugoni o yay man daga tul ngale garo ngete gay ebeso igla taman agutu temi ke bendi ke ngala le misi ngori tungu gini nyone mo agen ngugi ni nyone kene gele ngune lagene kale ko war men su wono tikwa ke ger men su wete ngamanda ak en karnet da batege ko imanit so imanit ak manda jam ngo mo ajugo len imanit manda so imanda ak manit ko ora tigel ko pekine la bolo ke mejene aga onam longeta panet no mi se chabone ga bo indet ak ka onam gutwet na ba yetunet aga onam rote tab chuk no tongal tab Jehova enyu ko gero lugo neni kari je lugo jutugul ju ko mi tay ke fisigol ma mi tay ngi lendrane ke bi jero ngoto to ngona wa bi ko tar pi gat ke tul ngori kwa ko mi tay yo ma metto tanda ko mi gari ki gammo un dag bendi gam ci tukul ko tiagari ki mi tay mi dina gi ko ndak tiabet ni ko bol kenyi mi mo tiet ni genyi kapsa kala nyi tat mo tien yu ribe gon ni lakene pakpo nguta mu nyalu ge ribe gari ki ko mu tende nyalu ga negal ne angonda risa ge ko su ge boy amari be joba gari ki ko ma mi gi ne ga Jehova ne ribe gari ki Jehova ne ribe ngana set Jehova ne ribe awene ne nyilu goni yegi mi to luge tam ko mu tende to balo go ye kemejen gene gele nyalu kebe tai iro kale enyu to ko hiter teris Joshua amugim na tetab Jehova ngiro naga ko mo ililian naga bo kumangu titem no kumangu tamanak angwan ko ite ni go ngete tamanak somogi aw tamanak lo kegere Musa ko landa la gab Israeli lakin eng tamanak somogi ko lenji Musa mo yishe amuga go bo gin Egyptian biga bi Egypt de bo Misri ka go bo kila goju awa betel takimge ko lenji Musa ga so mo yishe ngalia no togoro amo yishe nena taw ta ge gra ni ge moy kilen amu yishe ngane amu maje ge tiga luge ay Jehova kolo mo amo yishe agoyi otononse oleji otononse kale ja otononse asiogir
asioger kita ne ay Jehova en betutab rani sioger sarunet ne gona kyo en betutab rani kolenji misri joger ra koma ogere age bekin raw angon gana ogere go bo bagari yibo ki misri la Israel agari lakini yibe jije misri en gimnatetab Jehova amejiro nga igere la misri no Israel sorry nga igere la Israel guyo gilo ndongo inet kumoitos ko gimo moitos giluge na tane gibendi tai luge kole na bata akwe amu toroganen ma go torogono misri ko giluge na to amu gimeje ga grenda gi wekta ko balet ko bariagi en ko na gigarab ko gere nga waserendan ko gitawe selet ko ekin ngay misri wala jana jaga ka ga serendan ka ga ba yugo to nga kwegara lakini gile ja batai oba tioba ga mutende ngong ngono enkanan ko gi batai en luge ma melengi to non sa wala ngi gan gile jo to non se o ay gitan ne bay man nga ngata ko hilanda en goynet ako matigiro Egyptianek anan misri amugi bekito ko laynet ko ngali ta Jehova engna tagi ko yeluge Jehova ko jilo ga Israeli ako taga je pigo ko mutende ko manyo gi wege ga tukul ngani nyalo ge to non nga manda ko age pekki kilay ngari tukul jebo kayane ke lagi kari ga Christianate ke si to ne ba gubsengot asoga bi ko bar tage je songoritin yo akwai luget na taje ga sama go yishe nereng na tet yom da lo yo ke mejen ako so goro big mindo ako muti kejen chebo atepto ne giyani ne mite ngoritin yo ngutoro le bendote kulu ko no tok ne gimite ma luget na ba garati amagi ga to en na balet ko mo asa balet ki jongi gole ngaliot no ne warta bawlo ko Kristo iborta bawlo Kristo ko gonda metut ne ba kayanik ne gonda metut ne ba gimnatet ne ba ne gojin kayanik aso bet ko terteris gimnatet ne iborta kaniset en agotungu no sai como buno kayanik yo gere kaniset ko tesetai gimnatet ne iborta ne ba logo ke mejen kale agoto je gimnatoni kubun Kristo kale mabuno Kristo tiongon gimnatet nebo gayani lakini bunu ko absomok nebo gibsongot na to bunu Jehova kwanda wedi tata mun miriet na ta gamane ga gas ko mogole olay gari tukul olay gari ko abluget jeba Jehova so bunu Jehova gari ko abluget ko nu Jehova gari ko abluget ti bayisi magi jero gari kyo gele in kanya aje ganyonin aba patin petaniet so grungut kalle ko ni Jehova gari ke baluge ti bayishe ilojin ko tinyo gari kiyame atke yego ga terterinde yani 100% ile ngini terterishe gari ju gala go yamma amise aga terterin luge kalle keiso ko go nu gimnatet ne baluge gimnatet tab kamuga tab tutaya na so manang tabuta beso eglo kalle gimnatet tab kamuga ni kamuga tab Jesu Kristo kalle akta mun binane trile kono be tap cheng na batam miriet taw miriet ko gono ene na gono ro tuet ne na bajo na ta wolo ye kemejen engna tagi ko ba yise ga absumo na ba Jehova aso bit ko gone kimnatet na giter tere ngali na balet ko galle kone karik ke kone assurance ke le go ga tere so yaga ile aga rijo tagi ina ile manyo bu nyot ngole ni awe ile aga rijo kuma mite kuma ila kaliet aoge lach yala luget at ketu ko sari ndet ko indi luget kuma indi luget na ngete na gito no no lakini kibendi tai angolangwan kale yegu ne jobot ye betu ne jamat ak betu ne majamat kero ko paulo gila gari tu le luget lakini gigipiri gigi woten gigi liochi lakini mata ga nget kara wendi amunga ngolle kimir te luget ma galiet kala yeta Kristo itaje usisiet ko yega ile ga reju tukulju ina ile ibune usisiet lakini amu yasari nda luget ko meserenta ni yendi tai ame yishi amu ngale Jehova na tukolan nginyi gonda jingal yaga tase ana taje bay tiot ne rebe gobirra Jehova ramaro amajate salein ay nala leila mogil loje garik
makiname bundukit, makiname karik alak tugul chekimuchi keboishe kou rotwetab choo. Luget nekimi ko luget nebo tamirmirik nemeche kelach karikab ng'oliotab Jehova. Mwoiwech komie eng Kiebranic 4:12 kele ng'oliotab Jehova ko ng'ati mising kosir rotwab choo nekikilit kimasi ak kimasi newendi kot koit yamset nekibesho kowek ak banyek. Ko ng'oliotab Jehova nekinetigei komwoiwech kole nyolu eng kasarta age tugul kelach ng'oliotab Jehova, kesoman, kesaa, keming'ingei, keipere boroindo neo mising ketech mugulelwekyok. Amu nyone luget eng kasarta nemengen. Nyone setani eng oret nemebwoti. Imuchi kobun choronok, imuchi kobun kandoik, imuchi kobun biikuk chebo gaa sikokonin inerech. Ko kararan akibende ko. Amu kamwoiwech kole matkelach karik cheu yo kindoi ko kokemwa ile indoi chito yobo kitanda. Ko ngokas kewach konemu karnanatak akebir. Ko ng'oliotab Jehova nekamwa kole yekitechgei eng ng'oliotab Kamuktaindet eng sautik, somanetab logoiwek chemiach akekimit ng'oliondoni eng sobonwekyok kotechech. Amu nyone bun yotok kikonyo akomite kwenunyo. Kongoi. Kongoi mising. Taje mwalimu nerubei. Kongoi Ramaru ako kwek chekashondoune. Kit nekamache ateshi ko king'olole chersetab luget. Ki atkinye kosete bikyok ko kikiumi biik tugul kele kakiba keset. Ko ngebendi kingen kele imuchi koi kong'et luget kot kebargei anan shaket nenet buni chotok akeke tuga. Lakini ngap kolal luget kot kolul luget kosiep karik bikyok. Ko kingotomo keba ko kikiumi murenik asikobit keng'ololchi. Ki nguno kobendi bororiet nekabendi kolen bendi lugonotok. Anan ko ngotokakewach kobwone biik kobunu kweanik kenoibe bororietab anumcho kobo kweanetab anumcho kounotok. Ko kisho kechop kong'ete ngolin tugul kele ng'o neindochin kiptaiyatab 100, kiptaiyatab 50, kiptaiyatab 10 kunotok koi. Ko kibendi ko nebo sogom amu kingebendi kesete kemoche ko nechepchep nebo chepsireret. Amu kole chepsireret koib arwetab ingok nekami chepkauyetab chepyoset. Ko amu kim ako chepchep kemoche koba koindok asikecher ing olindok kong'ololchi boiyotab kaatak kocher murinjotok ipkonyi nyiganatet. Kong'alal akine chepyosetab kaatak koum chepyosok yun kakeum amitwogik, kakeum beek chekiamoti akomi tuga chekekwerie chekekure swatinik chekebendi nyekekta olindok kwamis murenik anyun kokakikor kepchei kunotok kwamis ipkobiyo sikobendi lugonotok. Ko kikichere man kabisa akesoe amu kisoe chepyosoni kolen Asis amurechu koba anyun komie kakolechi boiyo mochalwokenchi luget makiyoe ki ne ami tuguk chemakiyoe ng'atutik chekeribe chebo luget. Akolech anyun oba kakisoiwo konam nyumnyum oba asikobit koung'a Kamuktaindet simakerok bunyo oba akel belio oba nyumnyum kunoto akoi akesochinoti amu mi boisiek chebendi ak murechu chesochinoti. Ikere ile mi ng'atutik chekibo luget, mi saet nekikisoe akomwa akot ipkomwa akot chepyosonato kolen kawe sakaikaekchu kobendi oweksei kekur chepyosok tugul nyekoi sakaikaik akeminchi anyun kororik kot ko nyabirer sikoba anyun kakindegei katartarik ichegei chengebendi ko ngibikere chito sinye neimi olin akinye ilen kakoikeoik iyestoi labati nebo kwong'ut amu kakowalakis makingen kakolelakit koek biich alak. Ko kimuisei komui chun amu ngobendi kobune banda nekorom. Ako eng kitabuni yeking'olole rani keng'olole luget neo eng baronokab Paulo. Kiboisioito ano Paulo ng'oliondonito bo tuget anan ko ng'alaletab luget ak sobetab kiptaiyatab luget anan ko asikarik.
Nakatay mo ara maruile ingap ke tiemet karik. Lakini buat ko iya sigarindet tinga tila sigarindet matiemen anyis. Go hindi ko manday ko ibe. Amung go kaya waji mitimi ila bato iya ko iga ibe karik. Ko kuna ko amuluge nagitindai ko maluge taborto na un nagitindai. Ko cherset kora nagichere jingyo ge jere ko tugul amu kibarage ak ya sawel kibarage ak setani ni miula tugul. Gimanda ingo ngungo gene ni dimin anango gene ni barabara anango gene ni sugul anango gene ni gap kasi anango gene ni gap kaima ko ngala tol ko sa oratin ko una ta ko maji ba karnani no tamune ka ingalale rotu tapchog ne baga ne basayet ako mitei gari gap luget cheba ga ne ako mitei anyun kutono chiga ginyel ilak kimetowe kwa kibasarune ako kinep ko siras maja ngalale nyu ko kweini kine korom eng sabeta muren ne miluget ko kuya amu na ta se mabarin ko to ako makuya na ko bektari kuya na gigiep ko mien gale nong no lu kweini ka basakari kuya ta basakari det kabisa ko mele na cha bai nei muji tia dele ni le igimu kwa gelda kimaje kuya kabisa nan ko nam ngonye ko nam ngonye na ko tuguno eng betushek chigibo romane ginge barage ko kikweini kechwagat ko tinyup chumarik che kikibirchi olimbore nengi wendi ko muguti ngongonyek amu mamache koy ok tege anan okwet kei ko chabait peyot amu noto sikomwa Paulat kangoro kotonon sanyon ko kaorat kari koboro akolokyi anyun kelyek kwok kweinik chebo logoiwek chemyach chebo kalyet kiptui batoi nebo lugenin bo borto ketumdo korotik ako lugeni ko luget nekiboregei keibu kalyet ko kamoche as kemwa eng yoto kelechigei kale ne sirutikab Paulo boisie Paulo eng kitabut tugul kokinetkei kong'olole kurgotik chebo ngiro kitabutab Romanik 13 koite 11 akoi 14 kitabutab Tesalonikek netai kurget 5 koite 6 akoi 8 Korindoek nebo aeng kurget 10 koite 3 akoi 6 kong'olole choto tugul luget akole kanyol kochobokis ki age tugul akobo lugoni malugoni kobendi murenik ichegei bendi chepyosok bendi lagok wendi chi tugul amu baregei ak yoityo nemi ng'onyoni ko kaboisie Paulo ng'olyondonito komwa kole king'ya koterter Jeiso kimnatosiek ak kiptainatosiek ak paunatosiek ako mang'murtoiyot kole kakokeskei kong'et anyun kaniset nekikamwa siru Paulo kole kiobekunotin eng tengekwokik ako kaking'eta ake nguno asikobit oeku lagokab Jehova chekikenyapan koamu omang'une baunatenin obwa baunateni kosakarak setani kounoto kokurok Jehova ako kokure Jehova tugul ketononso akichek keku asikarik chewekse anyun ole kikilulenech asikobit kelule kobwonchi lapkeiyoni akekirinde kimnatosiekab setani kotokonakta amu kinyokoibu ngonyoni ako kimoko nenyinet ko kakiweke ipkenyapan akitakinaktae bunyot sikiweku koret nekyakeib kekelech kewekyi kamuktoindenyo amakingelenge karik chebo borto ako karik chebo tamirmiriet kounoto ng'alale Paulo luget neo luget nekitoige eng kipsengwet ingowach kipsengwet kele bwo akobo ng'ony amu kakobit luget ing oli ako kakiterter ing oli ako kamwei konyolo kounoto kakure Jehova eng boisionikyok eng atebosiekyok eng ng'ololutikyok eng bitonwekyok koek cheibortoi lugetab lapkeiyet asikomong chi chechang chemi mesundeito lapkeiyoni amu kinyokoimenit emet kot kenaite ketungtungyoti ako ng'ep koit lapkeiyet ko chito nekatebe mesundeito koekeny kong'wonen eng konyek akoi tun konaita lapkeiyonotok nebo tait konyo anyun koker kole ngakikemei kekulung'onoti kikoba siyoi mami siyoi kitioroti ng'ony ako kami ole lapkeiyet nekebendote lapkeiyetab logoiwek chemyachen kounotok kale sirutikab Jehova olach anyun karik tugul chebo luget sinyoru muitaet sinyoru chomyet sinyoru tolosiet
akemuchi muitae tuguk chechang nekatendere chi akeimgei kobit ng'erekwek ak boiboiyoshek chebunu amu kikewal muguleldong'ung ako chuto tugul ko kaib tiiyeshek ak toiyoshek ak ne ko kakilach karekab luget ak karnetab teket siribe manerech muguleldong'ung ak iribe inyoru kalyet eng kabwatutikuk amu kailach kutwet. Tuguchu tugul ko tuguk cheboishe Satani nyokosakarin tamanab inerech anan iimgei ibirar itil maret ile ngobet sobenyu makere akot kelchin nebo sobenyu. Tebutiet nekewang'une eng yobore kokale eng ortinwek ne chekinyoru ikas ng'wonet nebo lugonitok eng sobeng'ung, tos mionwogik, tos rerunoikab tuguk chekiboishe kuya kebun mung'aret, tos tiyoshek ak toyoshek chekabit eng korik, tos lagok chekaba koyesta koyat kerichek anan koyat mayek anan koyai tuguk chemanamegei ak kiy, tos chi nekawo kochor kiy nebo chi anan nyekechorenan anan ko chi nekasetyi kapchi kwachi lakwa nebo chi tugun chemanyolu. Ne lugoshek cheimutech eng yu cheimuchi kokon beekab kong ak asenet anan kosirto chi nebo kapchi kong'e lakwa nekokituni kemeto koek mosok ako mana chi koba lakwet agenge anan kokotomo akot kosikis. Ko tocho tugul ko lugoshek chesetyinech eng kebeberwek cheterchin. Tos mi chi nemache kotes yotok kotomo kebe kebeberta nebo kosomok kasi? Wei kameche amwa ng'oliot agenge eng yoto pasta ale ngeng'alal akobo ng'oliotab kilach karikab luget komaketebi kuyo takikanyi karietab luget kuwo tom kekonech. Kikekonech karikab luget chenyolu kilach nguno kitinye. So makikonyi kele tun nyikerobwech ku askarik chobendi sikele kikonyi anyun uniform kobwa nyikerobwech kimeche kene tom kekona bundukitok. Kikekonech tugul. Kasinyo ko kilach. Kuursetab kipsengwet kokurech kolen olach karik achek pat nenyolu keyai konyolu kenam karichotok ak kilach amu kikekonech. Yeitya ngot komitei karnet anan ya nemailach agenge koboru kole katomo itinye nebo kakuyetab logoiwek chemechen. Ne notok ngisiach sirutik chu tililen chu kokonech kenai kabisa kele karik chemakat ketindoi nguno chekikekonech kone ako yekilach chotok tugul keeku chechobotin kefesenkei ak luget nemite tai. So mi karik kikekonech. Kongoi. Pasta kameche ates ale eng kasarta age tugul kemuchi keker kele kayanet nekitindoi eng ng'oliotab Jehova ko nechobech eng betusiekab yomset anan ko tiemutik chebwone eng tai chemakingen sikobit keterter. Neboru kele ngachobech chobet kokergei kuya kemwa akobo luget akinye eng biikab Kalenjin ak ole kimuchi kekochi kamuet murenik kekochi icheket kokas kiy kole kakoi luget. Kebwoti kot kende ngunot kendo tartariet koilegei murechu ak amitwogik chekakomwa ak chepyosochu kasochin ak boishechu. Ko kamutet nekikimuti murechu koba luget ko oret agenge nekergei ak naba asikarik chobendi training. Ngoba training koba kamakut asikarik anan koba lanet anan koba kebeberta age tugul kikochine training asikarik. Ko ngekochin training asikarik eng arawek 3 anan ko arawek 6 anan ko arawek 9 kotun kakomong asikarindet eng training inoto kakenet kabisa kakemwochi kelechi luget konyone. Kikochin icheket karik korok chebo muguleldo konam muguleldo kabisa kobwat kole ami luget nebo emet, aribe emet angot tumtaetab korotik. Konunenyi nebo gei kokongei eng luget ko kiboru kele nyolu korok koyan, nyolu kokongei, nyolu kokon kamang'unet kole aparegei, apare bunyot ak aribe emenyu. Kokoito sobondonyi. Ko kokoitetab sobondo ko betut nekimong'u icheket kekure tilyanutik ak biik tugul. Beekab kong chebo chichi akinye komi training komakewechi let akoi kosakarindet. Ko ngemong'u icheket komong sang
ko kakobor kole kakotiakak ako muguleldonyi koboru kole wendi luget. Karik chewendi komakowekse let. Ko nito nemwoiwek ko kikristianik kele kilyon anyun eng kasarta nebo yomset nekanyo. Nyolu kerib mugulelwekyok eng kasari yetokomi boroindo. Nyonu luget ak betusiek chemakechobegei. Ko ngomakichobgei nguno kenyoru katerterisiet eng tai yun. Kongoi. Kongoi Pastor, kameche ates kityo ale yekai inai ile mi boriet akot nguno ko ilewen Jehova inai ile mi boriet netesetai nenyone shetani. Ara itonone ano? Itonone nekakikonin kakilagun karik anan iwendi kimasta nemetindoike, nemetinye karik chekakilejin ilach ako Jehova neyoe luget. Kameche atesyi noto. Kongoi. As ng'oliot ake nekameche amwa eng nwakindo ko wakanya kidogo dakika moja Ongetestai keng'alal akobo kengen yeking'ololi akobo karik angen ale eng kasarta age tugul komeche kekuye kele karikyok ko ng'oliotab Jehova. Kayanet nekiyoni ak tamirmirietab Jehova. Tab komi kasarta age tugul nemakingen kele nyonundo ano setani. Kikomeng'is setani eng kenyisiek 6,000 eng emoni. Ako setani koboisie oratinwek chechang. Ko ngomakiribgei imuchi makikuye kele kamang'une ano bunyot. Imuchi komang'une lakweng'ung. Tabiker kakoimak kapchi kot kole chi kai kabar lagok anan abar chepyoset anan abar chi ano anan tabinyoru kot kandoik chebo emet ko ki kristianik kobargei ichegei eng ichegei anan keal chito sikobit kobar chito age. Kanyor chito ng'wonindo. Ko bunyot nenyone setani koboisie oret kitikin, imuchi koboisie ng'alek chemakikuyegei, chemakinam ng'alek maba komie, anan koboisie lembechek. Kanyor chito age nyokomwou lembechek akobo kwondong'ung, anan konyor chito age nyokomwou lembechek akobo manung'otyondeng'ung. Mutai inyoru king'wan eng muguleldo akile oye meche akochi sumu chichi abar. Kubunyot koboisie oratinwek chechang, koyo komwoe chi kole tindoi setani oratinwek chechang chemuchi koboisie amu kimite bounatetab oik. Kongoi. Kebeberta nekameche awang'une eng nwakindo asikobit akochi mwalimuiyot nerubei ko nikale otononse anyun. Atkan kora koboisie Paulo ng'olyondonitok. Otononse anyun ko kaolach karik tugul chebo luget. Ako kaonyoru eng kelyekwok pengchinet nebo logoiwekab kalyet. Tebutiet nekameche ateb eng yutok ko lugosiek chekibo keny komelen uje betusiechu kimwoktoi bundukit eng oleloo. Kicham akot boisiekyok nguno ko kicham kosase ibinwek kong'ete nguno chumek akobwa oli kole maju kole mwoktoe katet keldo atyo kalabat amu kinyokoren kimokonye koria kwetkei ak kwony. Ko ki atkinye kichomune murenik chun kimomorendos nebo kwong'ut nemokotuno kimatakeboisie mising akot kotiechoto, kisie keboisie kityo kotiek keker kele keaib koborboritu, yekakoborboritu keba kebar ak keon. Lakini atkan kora kit nekikorom kabisa korotwetab chok ak long'et nekikibendi kabisa nyikirchin kunoto. Kipkawirta kolong'et ak keriepkei kenamkei kabisa keluchkei kabisa. Ongea inane tinda ng'ony kometor eng rotwet kityo ak itestai. Ko unotok tuguk cheboisie setani betusiechu. Melen birunene nelelo imuchi komuin kotokolo oli, lakini mising konyone pkorik kurget. Nyone kot konyo kiyeny, nyone kotinye konam lagok, nyone kotinye kwo kaplengu. Ko tebutiet ko ngiker luget ole kikiyaitoi luget ko karichu tugul komnyenokwek mami tai angot iwalake imwe ilabat komanget ola baba tai ola mami karta age tugul komanam kityo manolotok pchabonik kokilejin oret ko agenge kibendi tai amu ngiwalake iweke ituktochi batai ko kimeng ko matingi kolya kabisa itononi matingi kotiritit matingi kochang'a kotianit
amu kai tayo liyo mumi kari nebo iwekse ile I change my mind na ngalabat koroga ko iwe ko kakelechi luget kwagenge makiwekse let ko noto amune kakilechin like kweinik chemachabai amewe kot ko ichabaite anan itotoben si walake iwekchigei let amu yekaiweke let ko kaketar ko tebutiet nekatebeng nyu kole ne ortinwek chekimuchi keboishe ko inye chi kwagenge anum anan ko achek tugul ko ki kaniset ko ki bororiet ko ki biikab kok sikekirinde ano ole kimuchi ketiegei kuteret asikobit yekakerat ketigei ko makomi yeimuchi kotokoras bunyo akot konyo amache keng'alale yuto kele ing ortinwek ne chekimuchi ketoretkei amu manachi atinye kimnatet eng kebeberta age yeitinye nyalulnatet tinye manung'otiot nyalulnatet neimuchi kotinye kimnatet osotionyi anan ko itoret lagok anan kotoreti lagok eng kit age or ne nekimuchi keboishe tugul asikobit keyai rimet nekimuchi kenamgei kot kototen karik amu kingap ketoten nguno okimen kingen kele koromen bichu mwagik nebo kwong'ut bas ketete nguno kotetkei long'otinwek kunoto akoi kole sikokutuny nguno chutachu akotechei komi cherubei chekatech chekanamchi barak sikobit kong'et murenik chemi let olin chemwoge barak sikorobonchi chun amu mami oret age kakorib chumbat barak kondei rimet nemami ole tokomuchi kobun kipchabonik ko ngolen komwok barak akichek eng olin ko kakotech chu che korobonu kot kote kobek ong yekakobek bas kong'et as nguno kakobek luget nebo kipchabonik ketoi as nguno nebo ng'otwek ak rotokab choo ko kameche ateb as ale ano yekimuchi ketoretkei ko ki kapchi anan ko ki chichak anan ko ki kaniset ngemwa utok asikobit kebeberta nerubei. So kalen abwati pastor igere ngiwendi ngele kure ngele iwendi for interview itindoi script neing'olole ko akot luget komeche itindoi kito neitonone ko ngokapchi abwati ale mitei agenge eng achek ne kim eng saet ko soe awek inendet ne akot ndainyegei ko inyegei ko itonone saet eng sait age tugul eng ki age tugul nekabit imwochi Jehova amu mwoe kolen eng sait age tugul yani komitei chito neketiendos amu ngot eng kanisa komi biik chekuru tiendo ne ngoamda pasta kole kokakonyor tiendo nenamegei ak amdaet igere ko amune sikokil bichu bendi boriet amu kimi boriet kebendi tai tugul ak abwati nebo somok ko akot eng saet komitei yani eng keng'ete encouragement kikil biik alak imwochini ng'alek chemwoe bukuit amu biik alak komuchi komasomani anan komebwoti lakini kibwotchini kelen ibwat Jeremia 33 ibwat kolen Jehova eng komong'u ata kounoto agere ale tuguk chekimuchi keboishe eng korikchok anan eng kanisa anan akot ngimite ole mite sang itorete biik alak. Unoto chitugul acheket kotindoi kebeberta nguno chemanachi koitchi myat nemanachi koibet chamanekwak komeche biik chepkokoikoi komi chi age ne koborye miondo kokamanachi itinye keriche ingen chebo kipkaa anan ko chebo sipitali komi age nekaborye bananda kebwa kibagenge nyekiyumchi tugun koba lagok sukul ko chutochu ko ortinwek tugul cheboishe setani kounoto mami age tugul eng achek nematinye kebeber neimuchi koyai ara marubuyo ketinye ng'olyon nekemoche ites. Kale amwa kitabutab Hosea 4:6 komwoe kolen kikeng'em bikyuk ako matinye naet
ngona kang'em biikab Jehova kang'em shetani amu matindo naet nebo ne nebo logoiwek chemechen. Kitinye kebeber age tugul ache ko kikopchi keyai keripkei nakalen ketige kuteren kamwa pasta. Eng oretab keker kele tos kitoretitoi ano sikenai logoiwek chemechen sikesich naet. Kale chito naet ko kimnatet naet chami kaso ng'ololi bijebin kasaveman ko jom golbane kole kimnatet naet. Eng iman ko ngometinye naet ko mengen tuguk cheyoe. Lakini sikenai ole kimuchi kebete lugoni ko lazima keikubenkei. Kinetkei kenyoru naet nebo sirutik chetililen. Ko kikopchi konyolu ketinye tetutik chekineti lagok, chekineti kachegei, chekisoe kotugul. Amu ngotko makinet lakwet kong'ete koming'in akoi koet komandoi naet lakwanato nebo logoiwek chemechen ak ole imuch kokirindaita tuguk cheyachen eng sobenyi. Lakini yekateb ng'ony baba ak mama akotoi kotege kong'wa logoiwek chemechen kong'ete eng ichegei kwoeng atya kotestai koyopchi lagok akoyopchi akoi kiboitinik chemite kurgotik. Kotestai logoiwechu eng kot nebo kesoman sirutik chetililen kesoe kikochinkei kowaljingei program ako lakwet ndakikochin rani program komwa ng'oliot agenge mutai komwa aeng tungoek komwa no kotegoksei lakwanato eng logoiwek chemechen. Ak mutai kenai kele kaka ole kinyorchini kimnatenyo nebo sobenyo kotugul ko logoiwek chemechen. Konai chitugul kole the central anan konde metut nebo kit age tugul nenyo ketiegei sirutik chetililen. Bunu ng'o sirutichu? Bunu Jehova. Kotechei chutok asikobit kekenamgei kekimit age ak age eng logoiwek chemechen. Kot ko kapchi ko nuclear netai nebo tekset nebo logoiwek chemechen. Kongoi. Pas ngatach kebeberta nebo let kiboitiot sikobit kotestai ak kebeberat akot kotukwech. Pasta karibu. Kongoi missing, kongoi kiboitinik chekaondou. Eng kebeberta nebo 5 ak 6 ko nekit ng'alek chekakemwa eng taunet kemite luget. Kameche amwa ng'alek somok eng kebeberi sikobit kebe tebutiet kele kiyoe ne anyun amu kakosisin kandoik chekakondoi. Eng ebesoek 121 ebesoek 3 koitetab 10 ak ebesoek 6 koitenyi ko 12 ko nekit komwoe ng'oliot agenge. Eng ebesoek 121 akobo luget nekitindoi. Luget nemwoe akobo kimnatet age tugul amu ngisoman sirutik eng kitabutab eng ebesoek 121 kole sikoet kosir laitornatet tugul ak kamuktaet ak kimnatet ak baunatet ak kainet age tugul nemwaat ama eng ing'onyuni kityo ako angot eng emet nenyone ingot eng emet nenyone. Kang'alale ng'oliondo kang'alale Paulo kele eng betusiek chok chebo luget nebo kristianatet ak kayanenyo ketindoi luget eng kebeberwek chechang. Kakekas komie akobo luget nebo karik nekimi akinye ak nemi askarik. Ameche keker anyun luget nebo tamirmiriet. Ne lugoneb tamirmiriet kotindoi kebeberwek. Amu setani kotebe emoni kenyisiek chechang kosir ichi. Komwoe biik alak kele kotebi kenyisiek 6,000. Ko ng'om. Ingen oratinwek chemuchi kong'em kayanenyo. Ingen kimnatet age tugul nemuchi koboisie kandoik. Imuchi koboisie kandoik chemi kaniset. Imuchi koboisie kandoik chemi emet chemi baunatet. Imuchi koboisie kimnatet nebo kanetisiet nemi kwenutab kaniset. Amu tabinyoru kot kristianik alak chekikosoman sirutik koteb akoteb ng'alek chechang eng bukuit netilil. Akoteb kole lekikisir eng yo angoma iman. Amu eng bukuit netilil kotab koboisie kosoman chito kot kole kimasir Paulo ng'oliondoni eng oret nekararan. Uyo kiibwoti ng'oliot neuni. Ko bunyot neboisie kandoinatet ak baunatet eng kwenutab kaniset
Kuna mwoiwech kora eng ebesoek somok koitetab 10 kele boisie kandoik. Boisie kimnatet. Kongikas ng'alek tugul mwoe Paulo kandoik, bounatet, kandoik, kainet age tugul nemwaat ak kandoik alak tugul chemite. Kokanyo komwoiwech kele anga luget komalo, luget komi kwenunyo. Ako lugonik mi kwenunyo kebortosi ak Tobin Mirik. Ameche aib ingergeindo akobo kristianindet nemi kanisa nekikibatisan. Ingen surutik chetililen. Wendi kanisa en betut age tugul nebo Sabato. Ingen surutik kabisa. So komyan lakwet anan komyan chepyoset anan komyan chi agenge nenywanet nebo gaa. Kikoib konyoiset chichi kwa sipitalishek alak tugul. Kikenya ako masobe. Kot komwochi chorwa age nenyi kolech achicha kikiban lakwet anan kikiban chepyoset. Ameche iib kiritichu kiye karon kitotoi eng yoto bo kitanda anan kindo ngoroik. Kotebi chiche kabisa kekwerin oret nekitikin. Komutai kakochutu koik. Tatisise komakonyone kanisa. Tabitebi ile kotungole maosoiwo. Ako kingawe yun kesoiwo. Akikosop lakwenyu. Ko nguno komatindoi kimnot age tugul. Tia kandoik chekikobit ak pastaek chekikobit koboisie kerichek ak kimnotosiek chekikoberber mugulelwekab biik chechang. Ongen akweng olibo gaa komie akobo biik chekikoboisie kimnotosiek ak pastaek chekikoboisie kimnotosiek kot komas kristianik chechang. Nemutai ngikas kristianindet kokakoker kole oye akwek biikab kanisani, kanisetab kabanum, pastayangwong komakotindoi sautik ako matindoi kimnotet. Kingowe unane ko kiosop kaberberisiet neunoto. Kanetisiet nemite kwenuno nekikomasa. Boisie Jehova luget, boisie Setani luget neya. Ne borioni komelen lo mite kwenunyo eng kasar age tugul. Ko ngalalet ngolole Paulo eng yu ko kangalal eng lokaitetab 12 kolech amu eng kisaune 10 kole noto anyun obwat eng kaitetab 10 kongolole eng lo kokesu ngalechu amu kikoket Paulo kongete kokitou kole anyun eng let nebo let anyun tupchosiechu. Ogu chekimen eng Kiptayat ak eng kimnotetab kamugenyi. Amu borienyo kobo borto ak korotik akobo laitornatosiek, bounatet ak kimnatosiek. Eng baunikab mesundeito chebo ngwenyuni, eng lugusiekab tamirmirik cheyachen eng komaswekab kipsengwet. Kitaune Paulo eng tai kole kikebeku eng katebenyo nebo chitondit. Ak kingonyo Kristo Jesu kosorwech koistoiwech kimnotet nekiya. Nekikere konyekyok simakikere torunatetab Jehova. Nekikere konyekyok makikere kimnotetab Jehova. Ako nguno eng Kristo Jesu ko kikokonech karik chebo ngolyondinyi, kikokonech kayanet, kikokonech kimnotet. Eng kwenunyo ketindoi yoik chemakikere eng konyekyok. Notok amune komwole mi kimaswekab kipsengwet. Ko ngomwoe kole mi kimaswekab kipsengwet ko chemakikere eng konyekyok. Tuguk cheboisie Setani kaberberisiet eng kwenutab ng'atutik 10 komuchi koboisie chito lembechek. Imuchi koboisie chito ng'olset. Imuchi koboisie chito ng'olyot nengiker amu kale Setani koboisie 99.9 imanda ak kitikin nematya yoitiet ak kikomasech. Angot chito niyoni kabisa eng kanetisiet, tia kanetik chekikekas chekikobit, tia amdoik chekikwamda logoiwek chemiachen ak kikomas biik eng kitikin.
Kot koyan chito kapsa kandoindet notok akoyan obwotin tuguk chekowaken Kenya oin shaka hola nakoba biik. Kanetishet neu notok nekoba biik kot kwalda malik kometo chito sukul, kometo chito chepyoset, kometo chito lagok, kometo chito tuguk angitebe ile iwendi ano kolaja yui ko oretab kipsengwet. Akole chito kapsa ngotebi maamishei amu ngarukutkei boishe setani karukutetab kei koek agenge neimuchi komas biik. Imuchi koboishe setani angot amitwogik cheimwochinigei kile ngameteni ak kameteni ko katililgei. Kergei nguno tinishekab maindik chenome chito kapsa kipchumarik akopir chito kole bori iimo kapsa kelyek mameche togu kopirto kapsa konde kipchumarik akorut kapsa akotortor kebebertab korut ipkochanchan borto ipkoek korotik eng oretab dini anan oretab kanisa. Kikoboishe setani oratinwek chechang. Ngomaboishe baunatetab emet nebo kandoik, koboishe baunatetab kristianatet nebo kandoik chemite kanisa cheu pastaek cheimosi biik anan ko kandoik chebo kanisa. Kitindoi tiemush temisiet neo nenyolu keyat koyotokis konye kokasin wikit nekonye nekamwa kole kakonyo mesundeitanyun makemi ruondo nyolu keng'etye eng ruondo amu kakoit yetunet nyo kosir betusiek alak. Anga kimi ngekut nebo kakesunet bitonin ko kipsengwet makolo konyo Kiptaiyat. Yuto anyun neboishe sasani kimnatosiek chenyikisen, kamaset nebo surutik tiak tuguk chekikesir ak kartasisiek chekikeyokto kiboishe rani internet. Ngiyat nguno ngalekab internet iker tugun chekikesir tab kosire akimwa kele nyone pop rani ko anum rani koboishe kimnatet anum. Eng tuguchotok tugul chekikobir eng maunatet ak kanetisosiek alak ko kikomas chechang. Nyolu ketilise akenai kele kitilile ano. Kimi luget neo, lugetab baunatet meche kokeschi setani boisienyi nebo let kokakomalu chechang akokes chechang. Imi kebeberta ano? Kateb anyun eng tebutiet kole kiyoe ne anyun eng betusiek chutok chebo yoitiet komi kimnatosiek cheyachen chebo oik. Kiyoe ne achek eng kasari tab koit kasarta age nemaketindoi kimno. Ngilen kot isa komaisoe kakong'wanit. Ngilendi ile oye ameche awo kanisa komaiwendi kanisa amu mi nyigisindo nebo neregek chemi muguleldong'ung. Iyoe ne anyun eng kasari eng betusiechu? Tos imwoe ile oye mamuchi ki akinde eunek barak kuno mwoe asikorir kole kakoserendan kakonde eunek barak kole kakoek chekoik. Ilyon anyun kristianindet eng kasarta nekakouit sobet, kakouit sobeng'ung eng koing'ung, kakouit sobeng'ung ak lagokuk, kakouit sobet eng manung'otiondeng'ung ak osotiondeng'ung, kakouit sobet nemaokotige ak kristianindet age eng kanisa. Makomi ikotile ngameto kaniset ngoun tabiyo kaniset notok kotoige muriet age, imete kaniset notok iwe age kotoige muriet age, isungukan anyun konamin chepkeiki imi kimasi kole bo let kole setani tebi gaa sa ko sae nebo gaa ko ngisa kolen ng'o amen imi kityo ngoninga. Ngimi gaa ko ng'o neamdoun amu makoamdochigei ak chepyoset amu obo koyoto akwege. Boishe setani oratinwek chechang ngoyotokis konyekchok ngotoretech Jehova biikchok akokonech kamaunet kele kimi luget neo. Tos mi chi netokotese ng'olyo? Ameche atesyi ng'olyo agenge pasta. Woi. Yekityari mbiret kotindoi uniform biikab mbiret chebo komasin cheter kotindoi chebo komasin cheter. Asi yeitile chito ikochini mbiret ingen ile anum amu tindoi uniform nenyunet takikergei tuwai atilchini mbiret akochini sikewinen anan sikiteterishe eng kabelisiet nebo mbiret. Mi ng'oyondit yekelach biikab mbiret chebo komasin kolach ngoroik chekergei ak chicho komasin. Singelen itile mbiret itilchini chito newekto kwo komasin. Ilen itile komasin itilchini chito newekto kwo komasin akomite tugul kiwanja. Eng nakang'alal kiboityondoni pasta kokamwawech komie kitabut nemite Korindoek nebo 2
Korintho nebo aeng 11 koitine 14. Komwae kole amami kwong'et amu akot setani kowalegei koek malaikaiyatab lapkeiyet. Magi neo anyun ngowalgei otwogikyik koigei kiboitinikab imanda. Kaga lugoni komi kaniset orit, mite kwenunyo nenyoru biik kokakolach uniform chekergei ak chebo kristianik. Kimite timit agenge neilechinigei ngotilchi mbiret tarap Pastor Nyalilei amu kiboityo nemi tuwai kibagenge. Kaga ngitilchini mbiret koturun mbiret nebo lembeita nemite orit. Eng notok ko magoi iguiye ile kagokonin lembeita amu tindo uniform chekergei ak chuguget ngot ko metinye karik chebo luget chebo imanda chemite orit ng'ung. Nyolunot ketinye karichu imanit tugul nebo Jehova nekinyoru eng sirutik chetililen kondoiwech tamirmiri netilil. Yenyei tamirmiri netilil kokonech kong'ong'wech tuguk cheechen chekale Pastor ngoyotokis konyekwok asikobit keker tuguk chekikuiye tamirmiriet makikuitos eng borto. Koye kikuiye ng'alechu tugul chu kwongonanyu chito nekakolach uniform nekergei ak chekuget kotokoi ikere ile akomitei rangiat kitigin nekaterit ngomanamegei material ini kelach chichi ak nenyu. Angomi kiy kitigin kole nekeberber ko amu itinye kakuiyet nebo tamirmiriet. Ongelach ngoroik chebo kayanet imanda nenyitat nebo sirutik chetililen asikobit kimuch kikuiye shetani yenyone eng oretab lapkeiyet ak kenai kele oindet ni ak kekirinde. Ngondoiwok Jehova ng'ainetab Jehova. Amen. Kongoi mising, kongoi koin wikit ni nyonei amache atach ak akwek tugul eng konetishenyo nemwoe kele kebelgei ak luget. Abwoti ale mwoe ng'olyo neu notok, waging war. Kabelishenyo tesetai kekesu kele nyolu keyai ne ko ki kristianik eng luget nenyone. Luget nemitei kwenunyo, luget nenyone mutai, luget nenyone kenyit nenyone. Kasarta age tugul kemeng'ishei kemi luget ko kristianik. Kakesune ng'olyo nekamwa eng barwet nebo Ellen G. White nemwoe kolen eng kasarta age tugul ko ki asikarik eng betusiekab luget, asikarikab kimurtoiyotab Kristo. Konyolu kelach karik che ichegei ak kechopkei eng betusiek chebo luget nenyone. Eng kasarta age tugul kale kekose wakat ak nyigisindo neo eng komoswek ak koborwech kole mi tuguk akonyone ng'oiyondit nemitei. Nyolu ketelese eng kasarta age tugul ak kenyoru kimnotet ak nyiganatet yekinyoru luget neo nebo bunyot. Lugoni ko manenyo, lugoni kobo Kristo. Eng kasar age tugul komi lugoni makiyae achegei. Inendet nekonu kimnotet nebo torornatenyi. Kamwoiwech komie kole malugoni ko manenyo. Notok kakimwa kele mabo banyek, mabo korotik. Ako lugoni komitei taitab Jehova. Nyolu kemiten taitab Jeiso eng kasar age tugul. Ngondoiwok Jehova amache kesa sikobit ketuch. Ilosun ak ketororin kiptaiyandenyo. Nekaiyai nemie eng achek eng betutab rani eng konetisiet nebo luget neo. Luget nemabo korotik, luget nemabo banyek. Luget nemabo karik. Lugosiek chekikwaak eng tai, lugosiek chebwone eng tainyo. Kimwoe kongoi amu ng'olyondeng'ung nekaimwoiwech ak kaicherech eng betut nebo rani. Konech sikobit kelach karichu kanet ng'olyondeng'ung. So eng kasarta age tugul nebo temisiet ak katuiyet nemitei eng kwenutab sobet nebo kristianatenyo. Inam ak ikonobu sobonwekyo kong'ete yoityo. Ak kenyoru kamang'unet eng kasarta nebo bunyondit nemitei kwenunyo. Sikobit kenyoru katetirisiet kou Yesu nekikiterter ak tiemutik tugul chekikitieme inendet. Toretech ko ki kaniset, toretech ko ki chi tugul eng kapchi. Toretech eng sobenyo nebo kristianatet simakieku achegei eng baneb baunatengung. Berurech ak indoiwech kot kenyoru kanetisiet age eng wikit nenyone. Ngwa mageng'ung eng kainetab Jeiso ne kiptaandenyo. Amen. 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 Thank you.